Good morning, Kraus. Wesa wanchamba. Toagiri kabisa na aja Meru. Lakini Meru it is trending na dai mbuga kirage kuendelea mono dai Meru. Kuna teams na mangava na imama. Yes. Kwa mantu reja redre. Daina ba change tiero aria bariwe 120. Tuko 120 bariwe nduko 120 tachingi ibandu. Baruga 120 timbingera kine. Oi no tia to territory. Magwera ntiko miano oyo bueno ekani baba we na borokero munde. Nande munde. Iketo mdawa kurare teams Yes. Kurare team kuga ni ndo ni kauga atomwani tie. Kwena ngina yanga bana ni mama bakawetani bila breaks. Yes. Lakini ale kuna team we mwakina na tayara ya mono. Nete mantoro mainge etawa kanisa. Na iketo mine rokero na aru ancho ene na pasta omoa unjia ndene ya Apocentro na lero emo kikige na wa atongeria wa unjia ndene ya Apocentro. Pasta Mutoro Kongo. Mtode tabe brati sana kile church in politics. Yes. Na tene mwana inchi wa Centro Imenti. County. Yes. Na iketo mtodo to chona no entuko ya naru atuwa ugeba kanisa ekoro ya mantu jaja la umire entuko ekoro ni jariko. Tuite na mbere. Wale kila jo kanisa juli kukiri mantu jaja tuite na mbere kagite negaka ndene ya kaunti ya Meru na kedira na kuona kaunti ya Meru no itite na mbere boye kaka na pancho. Kwena mantu ya batire kwa ya kichinjere ya kaunti ya Meru aigote kia Dai Kraus. Anda mwenenkeria kameme kango ete aja kenda atura litora yawe. Yes. Ina tumba kukwatanira. Iboega tuite na mbere. Ali mbere. Yes. Habari ya munjia. Unde sasa kabisa na Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Morongo no mwega. Magita Jonde. Tuite na mbere tuire marito jaku no tuire uge bwaku ni buriku. Mbeta wa pasta Mutoro Wongo. Nde aja muunjia umawa Apocentro. Yes. Na kana wa Meru County. Leo mantu jara jambere yetu twinde no to jona na no to jaigwa. Na jara zize kere goro no to jagwata. Inde gukurukira kanisa no titorombere Meru mono mbuga inya jara kumera ta tukorega najo mono uria. Turirigira mama kuringa na ura arachokirwa kairi koti no ugaba mwaga no turombete. Ndari turomberete Meru sana. Yes. Na ndiki badu kajite naka tukwezira tugesho kyankado kijara kumera. Kinya kedira jamweta jo kenya mumeru kana mwananchi wa kawaida. Yes. Oringana nala ndigoro ikinye cha mwanka dai especially tule ariya mantu jetu ja Meru. Liru kurabora umere atako ebutoromba kwa ariya mono no tukanisha na kinyere antu kuringana uri chiacha chambira kuingia na uri atongera betu bamberia kumanira ndoa impeachment na what have you. Anisa yona jamweta aiga atonyera sana turunga myamo gatere twithe tukiromba ira Meru. Na risoti kaubira kurombe tuga imwathani orathia kwenda kwawe. Yes. Au ke maumera jegoro ni umenya kuga mbuga kulira na maromba ijarombi intervention na kinyama moru na kuga na thithe maromba. Kuwe ba muraja uriona mantu jaja kaumira ate uga twirigire take mwathani. Utegete ona matune. Yes. Na leo matune jeite ijo kiorea jo na tutena tete nyingi tuliugo mwathani ajire no uko batere ukara. Uteru ni mbumba kuweta. Ogwe oleta muunjia kana boleta baunjia ba Meru ni atea bukugitane kienda butigira kwena thiri nyamuno ya Kristo kiri county Meru. Asante sana. Mono ni kwariria nto mono para tusemana ya bomo kanisene. Kana gikundi okira tusemana ya na Kyoto karanira mantu ja kugwatanira.
na kwithira muno turungamitie iromba ria kurombera Meru kiri maoni taka Meru bakwithirwa igikana jantura tora muchoro kwaja murori ya kuruga Meru kuntu kunze niyo igutrend baditire niyo yuri kuna arua na leo turuga turombere Meru unja bonde na kinyabara batiromba ibari kana kuwekera mwathani Meru itite bwega tukimiromba era muno tongerie ni namantu na jonda na kumero imantu sana na ngugi nyingi irantu badutira biashara kana ndimo gutauru antu na bandi kwa ngugi na bandi kuinga biashara basi anamishi muntu utalizake baruga igwa muntu nakumba gweta kwita baruga ingete biashara yawe yaralitaka na linta tuichumi mono ruterere tukona kumi mono nyarukera rwambesa na goko ne ubama bageta na watu ko tiba bakwanya pastor tukithira rwale rwetu ndikomenya mantu megiana siasa ko ya kanisa ni bakaringa siasa na bakabotigera mbecha uwe bwa kwibole kwaga tukithira rwale rwetu mchungaji jawi mantu jara yakigweta kwa mono yes indura mbuga kulingana kile kandiro kutimo tongeria musiasa ubakweja kanisene tumba kurega kundukia mbesa no ntumbesi kibatere gwitangugisha mwathani bwa mbere yukurere akana mantore ja kulitira mwathani gicunje kana sandaka kana mbito tioraje muntu naritite ina diga heshimiwa kinyoba abange baretaga ngugi yetu ni kubarombera na kudhalima gintu kila beja kyo wajala zo ikiri tanguge cha mwathani kana yukirio nene bo mungu na ndije barabara bakirega tutuna kwariria bo mukabare gone kumibia ora kini batu kuligana mbere bo ngwana kyonde takyo bakwira nyombe ngai alitarine yes batere kwa mukirwa na ndiga tanguge cha mwathani na gutebiroria bya kuria mutolori oretere ina alitere ora kene kana jarazi teno nturi mwathani no ubete ingori bide to bita nguge cyawe na ko kinyoro retete 50 kanega na tirangiri kana mamiri jaza kujana tongeria kwetu rayengara alitete biawe ibwega sana muunjia ukugwata nzubu tokugwata kwa hivyo ngoro chonde ile kiba kuga chini duranirete kulitira mwathani nguge muthinjiri ni kwamukira yes nguge akeja no muntu bakamenya na mwathani naguria kirugia kimwe muntu akethirwa ari mwiya urugwa na murungu no umba kumushugurikira bwega imurungu na nditu mutigire mwathani kinyogu kureta bie wabiuka yaka mushugurikira ende muunjia re ya Thank you mchungaji. Bwana Morali. Katu ingira huko ya munde babu ibwega kanisa kiraba kwa wakaba yokie. Nyekethe ikyawamba bajokie. Arira batijana kiumbe temurungu no kuje wizo kwa nkoro. Manyano ndebando kimono kanisa na tande mundome. Tauga ya nombe tekiria unonto nyani kedo ande muunje na arua oterega grau sejo gita modi kedero aringena engeta diga luto do me ya wai bagide ke manto ele o gante bayadero aringena engeta sona ande bio de plati koya bigarombera bigarombera keda ichawamba koma deira no kamata. Thank you bwana Morali gatuingiria huko ya munde ito babu akwa. No, yeah, asante sana botinda bwega. Kinyagwetinda bwega. Na bwana nchi bonde bamiru bakezie ngezi che baza mutiro gongo. Ibwega sana basta ba uketheka. Thank you. Oyo